tangba kam shamlek kaki namarba kam kwa pashi inshiru kan le chasam gatba kan ni pade ka sarkar ka badan manda penbet putste tangba jakapan irale put tolong gai ke masnusi ki pai ba tu tolong niu i ki jinja ki bejah ka jelar ka jumi kani ka jelar ka jumi manda ka dukso ngesepting bayo ka poy ka por bawat kitrop jong inong treasure karu yung imyo su sansem mensua ki yung ong imsa banyat kali daw yung dagi hajar tuli kitrop daw yung kiyay kapisa ka bayo kalik dot syapla jong daw rin jong daw bandala day ka por election sedang bantit ikilidar daw kapisa sedang bantit iyo iya gini gisi kajing syapit jong kilidar ki jong i naki parti ke bafer kadai ke pisah jong upaipa haka por jong ka Congress party ke pisah ke khajana ke bangyo banlum ginang yo ban penpai sigi paipa na ka benta jong ke jing mentoy jong ki paipa anrai benta dan paipa be lanang i pai sigaret kariang isosi banyo i ya ke jing yardar jong ki mariang usensar mendakat no kilo sau po tenggas kilo nak sispatam haka konsumsi jonga kabon gejing penmi sensar kilo nyar ki pai ba wakli kilo nyar namar gejing hiardor sepapalat kat baka marbam mardi kadang kiudor haka po jonga seng kongres ke marbam ke poi kador ke ngiyo i kador ke biang ke peniang bam haka tu por tang prapo dan kasilitar mendapat sispa prapo silitar lenyar ki pai pa kajing kiudor jong ka petrol jong ka diesel kane kala dai kajing ka bakrau jong ki pai pa uchuru chap ubarati balik kini sayo tang gabai kali lalut nama rem palat ka petrol ka umpniang ki buru ki baong day jeng bahau ni modi de ai khâu eu lagi ai khâu eu rei tip rei lukai tu nak kampung bam kendit tu nak petrol ajo he ai khâu ei kadai tam ke jeng penbe tip pernah ni dan bun ma ke belakang penon kam ke gas haka por jong ke seng kongres lai spa saus spa kawai ke selendang gas mentah khat ar khat lai khat saus pa kawai keselan kejing kiudor na dong sedang pai ba bi da kejing sokya nuan syapi ki pai ba bila tip gai ke kongres parti panuan bantan kejing kersan napi naga bendau kertong jongi ima Vincent H Palan ubulalong MP mendakat sansnem gilok ki baong uma pala kayele okat san snem ongki gilok kibong lichong bam saadu parlemen ongki gilok kibong uhati sauguna ongki rengan yesu ipi na baro ki MP hanot is udai ubla kren bontam hapok parlemen na sarong baka last session ha parlemen ke dorbar kepada sidep ha parlemen uang ye gini gikitin ngadai Christian ha parlemen idon gi boong mentaba i kandidat gi pami mentakiong ailat yang ingin lek bantit me ha parlemen pai ba abi yo ngisha penbi yo ngisha penbi marway ban lek ha parlemen klaim di parlok adalhi kalong kejing lenoi